E au peana o na whaamalmalama, me e au na whaamalmalama. Ioi. E le pō pēr mala e i lea upu, lo i lea upu. Ia, lau tala lea e wha, lau tala lea e tala noa atu ai lunga i le lai. Le mato whai ngā pālota. Whai ngā pālota e sili o na mamalu. Ioi. E whai ngā pālota sili o na le ami o tonu. E mamalu tangata i lato fōringa a o to tonu o loto e le mamalu e whiai, e a aki. E le taia umai to o telo tangata. Ia, o lau tala noa. O le mato whai ngā pālota le asore nei. Na uloa inga tuale teimina lato le taabale. I lunga i le luma tonua le luma le Robert Louis Stevenson Museum le tala le paloka e maua lunga timu ia lunga lua ia taili seu a solo i foi lalo ko lua ngai lalo ia au la tala la penga u fai atu mua timu ia le u fai aku lunga i a inga poko i vai sala ma wala sa vai ka ko le lunga uma le lai e tu a sau a inga lo tama penga ufa yatu yante o timu ia is second cousin ka ua I first cousin ka matua au lo tala la le fa ya oi na ka ko wolo fa penga piole melenga ka ngofi fa yele mes kamo la fionga ya to e lupe. Ai le mongi ngi mea nga whai ato e lupe. Le mongi le mea ngai. O mea pepelo lenga pa ueskama ko e lupe. O le mea mongi la le mea lea. Ioi. Mea mongi lea le mea lea nanga renga sau a mai le lua se lau. Leva a yei maka wau. Ioi. A yei maka wau umala ufangau. Ko kele mako. Ioi. Lea lala whai akula ukala kim ia. A longo umar de ka kere kwa fia ainga fo ya oko ioi fia ainga fo ya oko e kwa fia ainga ya oko ke lo poi oko kim ia e ufa ku sa o ya ke oi ioi de o ufa ya ke kim ia kere kwa ainga e le ka malasi mia kwa e lo ama ko ya so fa pengei kwa e lo ama ko ya so fa pengei ai ele kalunga kula ima kalunga kamo e ia tai ele iwa ayangi kingo tai ko kongo a inga oi se vai wa kalpa loka ngeia e sau fo yang afi wa e sau fa afie ko kongo mako a inga oi ke sau ka wa ngau lo ka ma ka wa ngau ma ko le fa ngau ia la lua se la nga ke kafe kwa ai o ma kafe kwa se ka kula ila lunga fa misingonga wa kele ko me valea ia fai lunga famsingonga kele ko me valea ia fai lunga i mele ioi se ya lua kura fa fingengei pe se ya lua kura kingangei se ka kala la ya oko le mele ko faya ioi ainga uma o ka male le ku au vai nga ya vai vai sala ma wala ela faya ku ya oko malie mai ele ko ya se kala e ko ke mai e fasiokia e ai kere kai kai o popole a oko ioi ela la ufa kisa o kele popole a oko langa lasi langa loke ka amilo o ke fai pea ma fai pea le manga o esa ili le a mi o tonu ioi o ke manga asa ili le a mi o tonu le kele manga asa ili le o la se kele o le pa loka mo lunga ki muia ala kala nga ya ke oi e ke pa u alwa ya so fo ioi al wa ko kanga kale ku luang pa loka ko ya alwa ka li se ioi e abakwa oi le lu se la nga bakwa oi le lu se la nga sa wa mai lo kama ioi wo fa ke oi ki muia ele valea ele fai ai lunga i le malongi fai nga a inga ngi mea a inga fai ai ne ai sa ioi
Awai! Ia wanti la ia. Ngau fai aku foi ia foi le ingoa. Ia lambar tato on sai ma ia toa pea le tai. E sa oa. Pe ia eva valo ia lave taxi Ia orenga. E ke ifi ai le lua se lau kala. O le mea konga o le a foi. O le fai ai maua e makau kia. O kalama whaftai le uso ia turisi. Mo le kilipi. Nganga o maka kuar kilipi whapea. E wa ai. O mo le lava le ono sai. To ale tai le pa ia malu le tatou ao lango ona e iai lava le tali tonunga e koe fai nga paro kala iki kia mai maunga kolu ai ba ai makau kia tau tala sao lava sitina e o ia tatou whasoa ai whatalofa atu le ave taxi mos man whasoa I le nei vaenga o le aso. Te ale tu la spulma tasi tai au e le o whainga luenga le ave taxi ma lo le leile aso solo mo ke iangi. Ai vidi mai es mako ainga. Mai lau breakfast ngau alwako. McDonald's ari. Ngau whai aku le lei ari o wele maa sangi ari le me o McDonald's ari ia. Ma ia breakfast o le burger. O whakua whaarua ile ingo aise se Toi whātara whātu mos mar whasoa ile nei vaenga o le aso. Aso wafua ile amatalia o tātou whi au mo tātou tiute. O le aso asoro. Ele o se asofa le nei o me fe le vave le alwa le masinga ia me uni afa le tausanga o ke manga kua ia ma karangoanga masi uso le mai Amerika self friend nge o mai tole o le mele ia le alwa le masinga e fa kusa le afo il kaka venga le kamafusu Kamafusu veanga le fusu pungou la fuse ke ia le mai lunga. La mafanga o pale isua. Ua koko le isu. Ua koko le isua fa kulo marfaya o. E melanga fa ko ia o fusu pungou. Na sa ko fusu ko ia mai lunga. E fa penga o masa vale causa ngale o yeso. Ngā lue e whi au mga luenga o le nei aso. Ke i ar whai mai, ua me i le maasina o le tausanga lua whi lua sumare ono. Maasina lo na lima. Iuni loa a whakausanga. Io kakova Ivor Christmas. Whi, ia. Tampule ola le alofa le tua. Ia kako lia kwa Christmas. Watalofa tuai mus mal whasoa. Pa ia malo tatou woma pa anga masani. I so o se tafa e fia o le nei lalolangi o lo o tau mafuta mai ai ma lo le soifua ma lo le langi e mama o a mai oto. Ia ele tau mate o lo tau faitusa tatou ele alofa malanga leo le tuolo tatou tapa au sidi le langi ilana puipuinga o lana tau singa ia tatou lana whanau. Ia o ani tiute me whi au whatino mai le lava yaso leo a mata whai ngā malanga le neiva yaso ia o tatou lava le nā. Tatou te tuu mea uma i le atua. O i tatou te whatino ina o tatou tiute. A le whamasino ngā ia e mai le atua. Sa o pia se e le eis tatou pule. Moni mawhamaoni pe pio e le eis tatou pule. E pēra o mele o kupu mea nge o whea ku voi. Ia awa kako vawe ma whai kuskusi ngā lima vea ngare poai. Lea lava ua toe
Lea o koe ngana mai lava, whawhetai netina. Whawhetai netina. Tamama tina matua, oa mai o tau, ia inu mai sau kofi. Au leela a inu a kula o mailo. Ole mailo, tonu. Leilo lea mako ainga o kere ingu mailo. Ai saua, ia whaonga ia lang ole se ren. Ole se ren ne mea. Ia, ingu mai sau kofi, tau mafa mai sau kofi, tamama tina matua, whawhetai, mafuta mai, tonu, o lo manuia o tau le alofa malenga leo le tua. La inga salvi, au tau sunga i whawhiangai ngā tau langi, o tau wharitua mo tau no whaalo, whawhitai tele la o tau ngaruenga whaiwhai pea i le aso mo le aso 24/7, o le a, tau asuina o le puwai o leola, a wā lava ni nganga se tele sau whanga atu i le tua malona whina ngaru. O le mea maasani lava, bai, e leo ska wā ngau, a o le whamanatu, like, share, subscribe i kako channel, ia, kako wewa e, vai whawhetai tele lava, mo i lato u malava, whapea ona like, comments, ia ma subscribe, i le tatou whasoa, i le aso, pea no whai atu, e le a foi. O le tute ai al tau au ona. E le se me mawhai pea a whaapea, e le au noa ma le tau langolango, o le mea lea. E la ngona i lava le nganga o le whaatau waa, o le nganga loto maulalo. E mo moli atu ai le whawhitai, ia o tau u malava whaapea, o na mafuta mai pea, le tatou whasoa, i le aso ma le aso, Faali ma whaasoa mai o tau whinangano, e ai les ka ngaka lea kokot, kokot ka haka i ngā so mai la ko comments whanga le o le mawhauwhau. E le ai se mea la lainga reply e fua, ngā le poloka lava, pai Felicia. Pai Felicia. O le lau tele lava i o tātou, matanga o fio tau whinangano. Ma ngai a whinangano i tātou whaasoa ring vai a konga po. O le aunga, e toi maua isi manatu, i mata upo e tangota tau whaasoa, o le mele lo ke fia, e aua ne i tu ua i tua sau whinangalo, whaasoa sa o mai a o ilo langona. E le whapela wika i fua, no. I will never, o ke reka i kaingo whapeo ke ika po ke, ngā le pau a ia komengi e o mai ngō loa fōi, whape ia o le aua iku fōi lau whio sofi mai, kongwhai mai. Ke lau kanalo wā e reka re kaonga mai sa moa e whairi ngei marangā, ia mai mau whai kaimi e kaji. Pea tūlanga na, ia whaau au tatu tau tua, like, share, subscribe, ska komenti Aio! Ale nā o tau whaafufonga le lei, ma o tau moli mawina, ia saunoanga mātango fie. Ia se tasi fo iu tina, o se tina mai le whale vai maunga, tulau lavat pa ia o le tumalo, ia sa ai filo, ma sa moli mawina. Tau arumanga, ia mawhaanga solonga, o lea, o le whainga paro kala i kikire ngā alo atu iai, ia le tumalo, o vai maunga tonu. O le aran mea leo o tō moli mawina. O le ale mea leo o tātou moli mawina i le taimile nei saoa. Ewa valo ari le ave taxi Ngō aka i le posta le uso ya natu. Kota. Le uso ya kota le ufai mai. Tole, o le mea le iai ali e kufa ako ali se lau lima school or back to school. Ai kufa le lua se lau man kor se lau or back to parliament le sipa mai al mena ia kufa ko ria se lau lima school ari ar back to school. Ai kufa ko ai fo i male mai kota sa kufa ma lo se lau lima school mo back to school. Ai pakka le sui mai vai monga kufa ka i lua se lau mar kor se lau Mole back to parliament. Back to parliament.
e makau kia o ila o tātou mori mau e Samoa e tūlanga ia lea sa o tātou māsalo salo ai lava i le koe kula i mai ore nā fionga lea ia tulouloa fo i le swafo o le nā ua tō mori mau ina pe kasi akangakanga ave i le lua se lau kala o lo afunga sauno manino le tina e sa ma o te matua i o whaasa o ina lava sauno anga lea tina whai mai e ese lava le whamasidonga a le awhionga i le sa avea ma whai pule o mea pio ma mea whawhau uma nasa whawhau ai ai sea ia nga o le asu e lo ngari o whea ala mea lo tula i mai manino sa wa abel lua se lau lo ko i ngari so lua se lau kala e kango e fua i fo ia o le whātai inga o le au whai o whainga pālota a le whionga i alau tinu ia e afe mon tupu afe maona tupu pea e afe o se lau whaasa mai au pia se a lela la kafkangofi e kakilei afe pālota e o kako e o hoi me vapea whaakele i le lua se lau afe kala ngāru i tātou vainga whare mawhau ia o le whai mai le uso ia moi maunga e po ai oi ia le ia moi maunga ia natu le whai mai le uso ia kota lua se lau i le tolu se lau tā la sa tufa tum vai kapaloka afa pea e toa 5 se lau tangata sa ave iai le tolu se lau lua se lau tangata 5 se lau tangata sa ave iai le lua se lau kala soli e laka i le afa milionga kupe tupe sa whaaluina o fesili o fea mai ai mei o fea mai i manera lea o fea e sa waile manera le whaakupe ai i le alu o campaign al kakokoe inga lea tele tala fea veai 1 million villagers le tua i ai sa minisita o tupe i le minority government po o le government soli tu la hono minister tupe e a fo ile to inga talanoa tanoa e asal faiva ele asal masalo ko kiki o ile afa milionga kufa e a tato va ai farma fo o vesili o fesa wai le fai pule e fiu waka ngaka ia kam fai pui ia ka akaria ngon nga uko va ai e ala ole ala sko kala kaimi ele saunoanga matango fiafini Raka ko ai nga va ai le ai ele ko fia ai nga vo se sia ko onga ko me pio ku ai nga ka ngaka ko waia e matua e tatau mono mea nga kau vai lea whainga whiwhiringa whainga paroka ele au maia mea whare ainga e whai ai mea lea o lea sa ilia o lea mia tonu aka soka fia ele saunoanga a lea tina ele avea lo manga o se mea ma mea o lea e kau mawhai ai e ufi se mea pio mea kongwa le ka o lea eyewitness moli mauola lua se raunga ngofo maave lo kama e ko afialan kama nga lua se lau whea kufoi e lava le lua se lau rekas e ko su e fai pula vai aso fo e sao mata ngo fia fina ngalo finu mai vai e ko e su ya la fai pula le lua se lau le vai aso fo
Ola ukala komua le sa fai pe o vai ason te atu nei. E koe ongo fai le fai ngā pāroka a vai maunga kori. E makau kia. O le mea lau ke o fwai. Ia, tātou whaasoa ai ma tātou tano ai. O le mea lau ke o fwai. E manino ma mauti noa le lei i le sui le na man malo mai e fai ngā pārota. E maua. E maua langa fai ngā wha la kua le fai. Ai whaia. E a kangia mai isi kanga kai rofa le kumalo. Fai mai le tina. Kele va ia kai le se osa vani a se asi ainga. Oi, wa ke ia le lo oso mai fua se asi mai fua ma mai le lo se la kala si o kama. E manino o le moli mauola. O le mea o ke akai. A ave le whamasinonga. E kaukala sa o aletina. I le mea sa ia va aia i ona mata. Ai sea, leanga o le mea sa tupu i lona tama i lona ainga. Asi mai. Wheanga e aluai. E ka. Ke ia wai vai. Sa mo, o tosi sira i sa noanga le atina. Ua o i tangata o lo ainga e kele amanga ia. Whakoa e amanga ia inga ua laka paroka. Wai mai wo i ainga. Me kai ke ngai ko inga kaka. Ka uvalea le swafa. Tulo lava pa ia swafa. Mai fo se tato motu se la fai. O yo koko o nga iwi o nga ango. Ele ke ai. Ele yamanga ia. Ngā laka pa loka ke ia re ku vai ku kongor fale ave lua se lawa. Whanoa no wai. Whanoa le loto. O le mea e kau o le fai ai maua. E sa o lea kala e valea. Sa o lea kala. E ai a wala le li. E wha a lia i lava so se mea. Pio. A tonu fo i pe o le mea le na whai atu e la wha so por vea son te atu nei. A tonu fo i a wala i a lea li. Na whiriwhilia ai le sui lea. Ina ia wha mau ni ai. Ma fofola mai ai i le atu nuu atoa. Le ku ai ngaka le ai i a sui lea. O lea. Whai pio. Ku whakupe. E fofola mai ai fo i a Samoa. Le kele o kupe le sao whai markangakangi alfesiri o whea saua. Koe kiki a familio. Jo ke whai a kupe ova ma se lima se furu kausanga o ka whai ngā luenga i Samoa. Ele o osaka ke o ngā kupe. I se lua se lau wafi. Pe kolu se lau wafi. Ora kumongi o leo watato matinoa nei, ia, e tolu afe, ia le tongi e vaipule, tolu afe mantupu, i le lua vai aso rona winga, e lata i le fitu afe, i le masina. E fai aku ala ukala lea, e fai aku la ukala lea ngā reo ke moli mau. O lo kokongi le iai, e valu afe i le masina. Mo i lava. E lei ale o ngofo le am fape tolu afe plus ile luova ya solo no winga e lata pe ama se ono afe fase lau pe ono afe lima se lau ile fai pule o le fesidi o le ali umi satu la ima yai le sa avea ma minister o tupe ile whainga malo lea whakwa umakunge le vaenga au sorkula whongo veanga le minority ele a kose lima kausanga a minsta ia o kauwhia lolo a tonu e valu afe pe fia ia ai o ke whai aku sa o ala ukala ke wha peolo mika no e valu afe lo kongi ile masina o longa winga wha afe
i le lua vai aso. Tole, ele umianga e pako kere valu whawhenga ai finito. Ele umianga e pako kere valu whawhe ai finito, ele umar masinga. Opu moni lau, o mea e tatong. Ia, ele whātustu sala i o Samoa ia e fuli le whane a me wapenga o ka avale a penga. Ai au ngofo mo whakusku sa whapea, lua se lau ale tangata, whātele, i le fia afe o tangata ia sapa loka, i le fionga ia la tuia. Ola. E o lava i la familionga, o le fesiri, o fe mai e ngā menti. Pe fia, po le hale uminga e whainga luenga i mtanga luenga leo, pe fia lo kongi, e o marikaimi ngei, e le kai ngā o se lima se lau afe sau saving. Nanga o loke iloa. E ke ai, o mea uma e wha, ia whea koe fo. O ma koe o ofo aso. Whawhetai le il whanangalo, whinangalo tina. Ele a mai enga ko a ingari e whai el mea lea, sa ili la mio tonu. O lea ki ngane kumu ui mepe o pio, ma whau nga leanga ia nga whai i le sa avea masui palmia. Ko langa whionga ia e fo ile ngā tērupe. Ele ai las koe ngā me whapea ngā ime, no. Lea uamanino, moli mau sa mo atoa. 200, ia. Ele whapea la, ngā o tangata sa pālota, olo a ai, i le manera le nkufa. E ova aku ma le lua i le koru awhi tangata, sa ave ele manera, a ele pāloka i ala tumia. O le ala mele o le au tātou wawa ai atu ai, tau sila mo tātou mo le mawina taiminei, o le ala. O le ako e whai hoi le whai ngā pāloka, a vai pau ngā tonu. Tau lau lava le tu malo, ke uko whapea mai whapea. Ele ai masau whea, ngā o lo malo loa pa. No. Lea ngā o le malo ka kōr palmenge ka kō. O sui ia e whiriwhiri mai e tu malo tai totas. E o mai i tu tonu, e lufi manuia mole tangata Tangata Samoa, mo le atunu. Al mea ngai wha mamlama ke whawhapea. Langa e ia le au, le au le mawhauwhau. Mai a kere o kala, sau Samoa. Ei! Po ke ngofo ai ngei. Eksiri aku la o mea ngai whai a Samoa ngai lo. Ia tātou tālia. Po le ale tūlanga o le au o iai. Ia. Le whai ngā pālota fōi, le whai unga le wai ai le tu mālo o vai maunga tonu. O le se tau whina ngānu. Lasko whika iai. Kakalangwa whasa mausau. Lasko whika. Koe whai swhaika pāroka. Po le mea, awha maungia, e o komeki a le whiwhiria mai o le whionga ia tai aliseo. O lasto whinangalo ia atonu ele i oso malmalama i tūlanga na ai o le se tau whinangalo. A wha maonia e koe whaiswhainga pāroka pe whiriwhiri sa o mai le tangata le lona lua. Ia, alonga lua, ia. O lewa manina o mata vai tai li seo. Ai tātou tālia, o le tau whinangalo o le e koe whaiswhainga pāroka pea, pe oso sa o ia kai li seo. Tātou tālia, o le se tūlanga o lea, o iai, o le mea ua mautinoa. Lua se la tala. No excuse. And no more beyond, whapia. No more beyond, and whapia. Ngā o sa o, ngā le mele nā nwai a. Sa o, ngā le mea. Lo uwha au lai. Walipatia mai i Samoa, le pau mātanga o le rank a le tustala Samoa. I lea lang. Pau
pa mai lava i le 50 ma le iwa, pa mai lava se o sia ki atu lava ona sa i mai lava, ona sa i mai lava. Ua pa i le rank 50 out of 180 in the latest WordPress. Latest WordPress Freedom Index. Palasi mayasa moa longa 50 ai ole mea la makaukia. Ole mea maria. Sorry. E fa ya le mea makuwai isi fai ngā malo. Ole afo e ua masau le sau sa ilele ia fai mai watu wa i ala auli mal fai ngā malo le mafu anga walai o ngā palasi mawala. Oke ofo le nge kangaka i le lefa anga ale lei o le mentoring. Ua le mafau. Ia o lato tustu singa pepelo ye ave ile nguspepale sama observa o kou ia o maka ngā ia kungu ia wala. O nguspepale le observa ua makua i maka ngā i lava le akungu. Aisea, ua faafia se lau, ua sua malie i le nguspepale o le observa le faia o tusi tusinga pepelo e wha malie ai kuila epa malanga vaenga o le tuangai e tu o ia ai le whainga manu o whawhia mon mauna ku ai oso mai papaku wa ia whainga manu ko si sila iai o le masta kamano e mea kau o le porkiki pepala o le porkiki para e tele whamauninga sa tatou molimau winai lea fai tala pepelo kuskusinga pepelo ale nguspepale o sa maobserva ia le ufanga solo le ua makanga Maurice e kele molimau o le latest news for ilenga sau lea o sauai ole le fai mai e la observa ua koe kokongi ele fai ngā malo tupe sa si ma ia i le afionga di paramia i lana si ngā ma i momo ua vai o lea ua maua mai wha manu yanga ia wha maninga e pepelo fai mai la observa Cabinet reimburses PM's medical treatment in 2025. Oi, ola observa. O lea foia fōringa mai, e iai whainga whaala tua mai iai ka ngaka ia e liki mai iai wha maunga ale whainga malo. Ai liki i le mama paro. E whaingo fia lava o no tātou masaro mia. Ka ngaka ie whaiare a mio lea. Sa moa, tō whawhonga le nei, tō mantua le vava na laka so kanga li mongi ma ka ngaka leo puro. Vava na laka so kanga ka ngaka leo li mongi ma puloku ai liki mai ia kuskusinga ma whamaumonga whainga malo lea maua ka ngaka ngi o puro e makau kia o le ala leo inga lau kala sila me lava Kilipini mo mola man tu ilona ilona lima inunga le tu spaia amata mai na because that's the biggest lie of the century or the biggest lie of the 21st century. My goodness, le aila ma masisi pepelo e mawhaia pepelo le na mo lana le sa tu ilona lima ilunga o le tusi paia. O le pepelo matautia ona or maybe the second, a second i le pepelo mo molena. O le pepelo mo molena e matua tele.
That's the biggest lie of them all. But the second most biggest, I think, are the private jet. Le mua lana lana o lewa i tātou, e to tono le tātou fisa whasalalang, o le whaka, mai le kapeneta whainga mango. Le whaka rene e olo tā ua mai ele, mua lava rena, mea lava i to tono, olo approve mai e le kapeneta. Expenses ma mea lava. To do with that trip. A ole e sera whamtalanga lena mai e le tātou panemia, tu sala leo pe ua manino mai i whaka rene. E matua e pepelo lava I whamtalanga ina mai re tātou panemia. Ia na expenses ma mea lava and the private jet na to tongi e ia malana ainga, malana whanau. Wa pe wheno whai atu ramatanga o le tātou proklame. E o mai lava taimi le nei, e leo iaini evidence poni whamaumonga. Wa leva na tāra sanga tuto tere whai lava niso tangata whape taitai, niso taitai. Sei manino mam, whamana malama mai pe moni ma whamaoni vaenga le nei. Because it's a lot of money, isn't it? When you're leasing a private jet, plus all your expenses, itotono out here in New Zealand. It's not cheap. You're looking at over 200 grand. Lela of ole mata upuna nei sa fatala no ina itotono kapeneta, ama yer faka. Ol faka la le nei lea e itotono le tatu ofisa fasala la as evidence. Lela, e fala ulo tu lava lai lungo tatu proklame, ia manino ai. Ia na tātou tangata. O na tātou te whai arabara me moni ma whamando le whakare nei. O le pepelo la le la o le watatonua. This is probably maybe the second biggest lie. Lano, the first one, o na lima ilunga tuspaia, this is the second biggest lie. Na whanga solo tu rola I le lisi o le tele, ma le tele foi lava o pepelo I o tātou manino, iai, le o mani lava, I le taimi lava nene. This is the whaka, na mai e le kapeneta. Na whaatala no ina na mata upura nei, ma mea lava kava e le whainga malo, tupe a tangata whai la fonga, e totonu o le tātou atunu. So why did you say that in the beginning? Tu mai le a whai ala whanau, malau ainga. Tu mai o le a tutongi e lau whanau, malau ainga. Over 200 grand. Le ua manino mai, tutongi foi lava I tangata whai la fonga. E le second trip, au le foi lava ua manino mai. Yes. O le me foi lava tasi sa tupu mai, I le trip mo mua. So why on earth did you say that? O le ana me wa pepelo mia I e la tunu. Wo tau sila la iai, mau tau whafofonga sa moa. I le onga o mea ia tutupu mai tono matanga ruenga e maise lava le ofisa palmia. O lea ua maua mai ripoti, o lea ua amata o na whaia suenga ar kapeneta ma whainga malo. Po o ai tangata ia e liki ai, mata upu ia. Confidential issues, matters. A o le maua mai I kangaka leo kangaka. Ua tau sila ma tau whafonga sa moa I le onga, o lea leo winga o laukanga. Lea ua kou whafonga kuai, I le pi tau lea e lau mai ai e kangaka ngei o kangaka. Lea fionga I palimia, o le pepelo. E makau kia, e whamata whaingo fia ta tau whafonga ma tau whafonga ma tau whalongo. Ai makau kia, ai se a, oni tua inga onga, e maafua mai a te ai, e maafua mai kangaka lea e rikia wha maumaunga ia I whafo. E maafua mai kangaka lea e whaingaluenga I kokongo le official parimia, lea e liki ai wha maumaunga ia I whafo. Lea ua alai o ngā sau ai le pi kau a kangaka ngei, malau le afionga I le palemia. E pepero.
O ko whawhawhonga la iai, e matanga o whia li ko whawhonga, la whonga i e whai kangaka ngi o kangaka. Laia, pe pelo, whawha lesi pelo, lungo lesi pelo. You know, e ne longa maalie, i le whawhawhonga o tangata Samoa, o e, o lo lato lango ina le whainga mano, le sau pea o ku ai ngā kua inga le mawhauwhau ngei e au noa mani wha maoninga. O la me kaua whai, kaua kosa ku kakange Samoa, ku yang morianga, awa o I whako a maua ai le ka ngaka lea e liki ai wha maumonga. O la ko whingal, o i ka ngaka lea liki ai kuia wha maumonga ai, i oises. O la ngawa saurunga o penga whaila. O nango saurunga o penga whailangi ia masalo salonga ana ia tātou tangata. I le whawhinge lea e liki ai whamaumonga i kua. O le mea pito sili na ngaonga ai le soli tula whongo ngaka le likia ia whamaumonga i kua. Onga, o la kou le likia me i kua i lako vaenga. Sau ai loa. Ma le mawhauwhaura leo kou whawhonga ku e Samoa. Au te whatu lou atu lava i le kangaka le saulunga le mawhauwhauwha mai ki ngā whela. Wa kai alau porkalame whaliso o mai ngā fo. Ngai ngaka. Au te whamaruru atu lava. Ai e ao lava ina e sila fia. Le tāua o kilipi ia. O wha mau tutumu ia. A wha pea e iai se taimi e ka koso koe ka ngaka ia. A le mau I. O le mau I wha maumonga. A wha pea e le longo maalie ma e te le fifia I o te wha malulu atu. Ai e te le lava leo ngā ma e iai mafua anga te tau. Le wala i o koe kango koe wha o ngā kukilipia I kaku wha soa. Ai se a. A ko a wha afe ka ngaka ia e mai moa mai tatou wha soa. O le wha afe fo I ngā ka ngaka. O lea o le a lato ki pinga ia clips ia. Whamalia tuai I lato o lo whasea mai ia makau au anga sawan melo le mawhauwhau. Ia, o lo lava fina ngalo le na. Ai, e le keke o kango e kua kulunga kilipia. E ka ua ma e au ngā. Ma o kilipi fo ia. O lea e mana o mia mai Samoa. O lo kau sa o kua o au le stangata sa feso ta I mai ai Samoa. E avaku kilipi ia iai na wari ia. E le ngata lai no kango ave. Lafo Samoa. Mo o kango keu I lunga o le kako whasoa. Nanga ele mwhaingo kango e keu umare afe o kilipi. E kuku wakula I lunga o le kako whasoa. Moli mau umane atunu. E whiu ala fe alfai. Ale maua umane mele. Ia te whamaruru o tuai pa. Ia mani malu. Sa tātou atunu o eolo o whasea. E ai. Ele o le awane avea na tau le fia. Ele kamamai lea. Ia male lau muku whelea lea. Ia male upo o ai maa moe lea. Ia male upo o lea kamo se lau afe o langa lu ilanga ave. O ka ngaka umanga. O lea o wha mahani atu. I le tatou whasoa le aso nei. Ia ngā. O lea ngala na o tatou kilipi. Ai tatou toi fo I maila al mata upu lea. O le fesiri. O leo wa nginga I lunga I upenga tawhailai. O leo sa umi whainga maro. E sue po I kaka I eliki e. O lea stau whina ngana. O lea stau sila fia. Po lea fo iso o tau langona. O ai e ale ka ngaka le whaia le mawhau lea. O lea. So le, wa peia o le mea fua. E pei fōlinga mai wa le ke ale ngai ka ngaka. Ai sea, wa whai so. Wa le fefe. Wale fefe pe o longo orua. Ke uko wa pea. O ke leo kua ia. Ai o nai maa salonga. I le kangaka lea e likia ma ave kua wha maumaunga ia. Oi. O wha whianga whai aku lau wha sor ko lua li mongi le sau wha I kongi.
Aya ko sila le mafau o male puwa o le nguku o upe sau le nguku ngi kamalo o limon fa sanga fenga malo male fionga palmia ia ole akanga o ngi fa ma ngi nganga e masalo mia ile fa finge dia le ngofo ma ave ia ngau ko sila i foi fa ka o mea e matua i onga masoli tula fono a o lea ua liki i kua e kangakangi o mea piko sindi anga ingo iani o le mau kaunga ako e se fafu e le ngaka i le ako i fafu ai kongi falpui ame famsingonga kurai la mea o failo le mafo faulea fai solo le mafafau lo ngofu maliki mea e le pakingo e ke le sa fe au kalia molianga kongi fal pui e sa o ai la vala e kuaia ai fai mai e tuaia ai fai mai o tu langana o le mea pito sili no whano no ai o le whalo ngolongo atu man whafonga le tunu i la fonga ngi kangaka le aingi luma ngai olea pepelo tu le lima i lunga tuspa i e tauto tu le lunga lima tuspa i e tauto ai pepelo second layer or whatever kind of lies he's talking about e ki ngai le loko kangaka o lang wal fainga mano ai sea leanga o tu o inga onga e au noa mani wha maoninga. E mafua mai a ke ai. E mafua mai ka ngaka i e whainga luenga i ko kongo makanga luenga maro. Ai mai se lava kongo e ofisa ale pale mia. Aka ka ku fesiri ngei o ai ka aka le whainga luenga i kongo ofisa pale mia. O ka ngaka o lako kai ko lua e piko siri o nga ke makau ka kala nguku i upule mafau nguku puaa e whaasanga e la fionga palmia ma le whainga maro. Ia ngau ka kolo uma e le koe ku fesiri tesi po ai lea lelo lea tau e se umu. Tu lau lawa sa moa lo ngutu ma le afu. Ako le mafau o whaiso o whaafia. Liki a mai o la observa. Whai mai observa kara pepelo. Lewa makoi pa uma wa lalo i rea kungu kalu ele fai news pepelo ngei kangaka. Liki i lau whaasara lau ia, la koke sa mala mai, malau le mafau o lea. O le fionga le palmia man whainga manu. O ai mafu ai, o lea a lea. Ua kakau o la se. Ele ngaka i le sei, ai makua i susungu ya makua i liwe fuefu, aua koe kuma i lunga ngi koe ngaka puaa faa pengi. O le upumonia nasa mo, fa manuru watu se ngana, leanga, o le palimia o le atunu, o le tamase o tato atunu, e ave kako faa loalo, e pei fo i o kako mea, sa fai ya ai, le ka ngaka le ua kuma ke tee, fa oloa kaua maima ai pui, i le whainga malo. Ele ai se kako ele whaaloalo malo fa whaaloalo ngia, le fionga por sunga ya tu le pasa ile. Eises. O yaises yo koe lofa i kemingi, no way. Nga au mai le ama manu lai oe, lai whaia mai le amio le a kau whaleanga. Ai se a kaka a yafu mga, kaka ke aia o maafu o le kung. Ok, ia le sen mai esi au o le media o le kai of course fa mai. Ai vai le whainga o fake pages. Ke reka i kai ngoko pole. E ma i mau fua le kaimi. E ke ngofo ma e whaasanga kau o kuai i ka ngaka e le ingi fōringa. O ka ngaka ngai le ingi whaku. Ka ngaka ngai le ingi yake. Tulou lava. Ai se a. Awa au mai fake pages. Nga o upu uma puaa. Upu nga o a e la ko makua. Ma mea lalo ke aia uma. Lai ma whai unga la ko whai mai. Au se upu aia se whaaloalo. Misi a poa. Ora, nan mea la mai mau e whorkai. Awa o lo whakau ako. E haki de ka ko vare aku.
le vale fasa e susungu wolanga ia ionga mafaufonga ke ia ua make ai ke ia ua liwa fuef o le mea ngai fai ai ua fiu ai koe fai mai kusa o le mea laua iai ua le karangoa mai ni isu a ua sau lea ka alo kingo ua afiafua si o ainga na yo matua si o tolua o na yo tua fafine o na yo uso e pā wala kakalo ya oe lea ke fai al mea lea leo o fai aku ya oe e kupu ya oe mea ngai kaukala i rungunga mo ia e koe whaava ai ma whaapupula oe lea kua yo maka i mea ngai ke kua i ngai kakaya iskaraka ia mea o whea koe ke reo pole au ia ke leo koe pole langa la ingo mai whapenga le nyaki le ni whaku o te wha malulu atua iai na iau ainga ai mai se ia se o tina o usau tō whawhine aua kou ke amanga ia fua o loo sila fofonga o le atua ma o le kangaka lea e whai lea mio lea o le kau ai maa mai ia ke au e koe fo ia kulava upunga ma koe kupu ya oe i luma o maka o vea koe kasi ala wawalo ifi e kasi ala ufe kuua oe lea e ifi o lau kalala lau fai aku ya o kou ya kua inga ma kou la fonga le mafofau le fai me kia o lea lau fai aku e koe kupu ya oe ai pupula ia yo maka ma e ke koe whaia fo i oe mea i e ke la lau me ke e koe whaia e oe i ou lava koko e kupu mo ia i e whai keke lai koe ngana whonga wapenga i e whai keke ai koe ngana whonga wapenga ai sea o ke ofo ma morka ngaka e ma whai o ngā ia la lafong i upu whapea o loo ia sila fia lele ele mongi la la si mea alale la si sida mai fonga le kua ia mea ngai fai ele mongi ai o lou ka ma fai e fa leanga kamari anga o iskaraka ingi mea ele mongi la si sida mai o la la mea la fai e kupu ya oi ia e fai keke la ia mea ngai fai onga e kupu ya oi lionga fe ai Lionga fe ai o leo au fai aku e kupu ya oe lau kalanga fai me kia e kupu nga eva aira ia ki ngā o le mea ki ngā o le mea o ke aka o ke mawhawhanga o ke whaftai le li ona ea o lo sila fofonga a lofa o le atua e re whape ngā kangaka wa lava lea o inga pele ai ni whailonga au a lava lea o inga whaale atua. Ko ke fiu alai whai. Ko ke afu uma i le vango le haka o le oki no wha au lai. I o tato whasoa nai nei vaenga le aso Samoae wha maruru watu i se ngana foi. Ua le tautamali i la o tau whafonga. O te whato e se atu wha mangalo mai na to o na vai like share subscribe i le kako channel tatou tai wheroa i fo i le aso tai au manuia tele tawalu manga boi solo kaya koe pisi fo aso lua aso lulu aso tofi ia ole a pisi ai fo i o kamisanga na rea kamisanga i kongor skeke aia kamisanga i kongor skeke aia koe pisi ai fo i matou le aso tai au aso lua aso lulu aso tofi ia ai vai aso ai loa i laso sifuma leono. Ia mako koe malanga i fo i koe whairisi maka alonga pisi lava. Ia ai vi ia le tua i mea uma. E vi ia le tua i mea malava o i e tāpena ina mo i tātou lana whanau. E le aia masesio e tātou e ato toa. Ai tātou tau mawhai. Matuu i le whaamasinonga sili a le atua. Ia na, tato whasoa na, manu e tele tau manga tau le nei aso,
whamanuia le tua alofa tele mo o tau malava mai a mus malfasoa po le ave taxi mai Malacca in Malaysia. Terima kasih, jumpa lagi, we'll see you again.